Hi guys, how are you doing? Uyu munsi twagarutse gushize twakoze video yo guteka amandazi ariko nyine birangira tutayarangije. Uyu munsi rero twagarutse ngo turangize video. Karibu kwa Essence TV Show kora amandazi aryoshye. Thank you guys. Ngo munkurikirane turebe ukuntu biri buze kugenda nyine after. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni ukuvuga ubushize twavanze amandazi, tumaze kuyavanga birangira tutayakoze. Uyu munsi rero twagarutse, murabona ubushize twakonze ifarini. Uyu munsi rero turi kureba ese ni gute yino size niyo nshaka, yino size ndi gukora niyo nshaka. Ni ukuvuga biterwa na size y'amandazi ushaka gukora. Niba ushaka manini nyine ukoze ukata manini, ariko njye nyine ndashaka ari medium byibura. So rero reka turebe ese ino size niyo dukeneye, niyo dushaka. Mukomeze mudukurikire kandi tubashimira ku bantu bakomeje kuzajya mukurikirana ibyacu. Tutabafite ntabwo bino byose twabikora. Impamvu tubikora ni uko tubafite, ni uko mudukurikira umunsi ku munsi, mutwereka kabisa ko turi kumwe nawe, ko mudushigikiye. Ubu rero turi hano kubera mwebwe. Ubutaha muzatubwira ikintu mushaka ko tubatekera icyo ari cyo cyose, ndahari kugira ngo tubatekere guys, kuko ndabakunda, ko nawe mudahwema kutwereka ko mudukunda. Turabakunda cyane rwose, kandi mujye mugumya mudushigikire. Imana nayo turabizi ko iba iri mu ruhande rwacu guys. Nkunda kubwira abantu baduteke tuganire, ndakubwira abantu nyine ikintu ushaka ko mugenzi wawe agukorera cyangwa icyo ushaka ko abantu bagukorera, bagikorera abandi. Ineza ushaka kugira abandi. Ku isi turi abantu benshi cyane, ariko nyine birasaba kugira ngo dushigikirane guys. Nimba munshigikiye, nawe nukora ikintu ejo mushigikire. Nkunda kubona nyine nk'abantu mu kazi dukorana, ukabona nyine sorry gato. So nshiraho ifu kugira ngo ino ntuza yacu twafonze, ino farini nyine bino by'amandazi, kugira ngo idafata hano hasi. Niyo mpamvu ufata agafu gakeya nyine ukanyanyagazaho kugira urebe ko byagenda neza. So guys, rero ikintu twari turi kuvugaho ni iki ngiki. Mbona nyine mu kazi, mu kampani tubamo, mbona nk'abazungu iyo bari gukorana babaye nko gukora ahantu, abashize hamwe bajya inama bashigikirana. Umva, aho nyine hari ikintu kijya kimbabaza, sinzi nawe nimba mujye mukibona. Akenshi cyane ubona nyine nk'umuntu w'iwanyu wakagufashije, niwe ugira ute, iyo nyine amandazi kugira neza. So iyo ushize kuri hiti umuriro aba ari mwinshi cyane,
8, 7, 6 aba ari menshi. Shyira kuri medium ku muriro mukeya kugira ngo amandazi yacu ashye neza. Rero iyo umaze kuyashyiramo ntabwo ufata kino furusheti ukazajya uhindura rimwe kugira ngo uvuge hano hejuru naho haba hagomba gushya. Ntabwo bifata iminota myinshi, iyo yahiye nyine urabibona ko yahindutse. Ubu rero amandazi yacu twayarura. Urabona ko byoroshye guteka amandazi. Kera nakundaga amandazi ariko ibaze kugira ukunde amandazi utazi kuyateka. Hari ibibazo wamara ugashyiramo 1/1. Ubabikira ko kugira ngo amavuta atagutarukira ugashya. Natekaga amandazi agashya intoki zose zahiye pu. Ariko ubu ngubu nyine narabibonye nakwituma. Byose bigende neza.